Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kom ke jing pen krea ya ke election sya ke ying dorba tawan ke jela bat ban pen klan ya ke parti hatem ribhoi ke United Democratic Party ha ke Sautrik Urisau Arjar Arpuar kala pen temai ki nongkit kam jong ke parti naga benta ke samoi terekam jong usnam Arjar Arpuar Arjar Arpsan ki nongkit kam batmai jong ke UDP Ribhoi district ki kentup yu ba Donbok Hemdait kum president uba Balaji Rani MDC uba Sunshine Makri uba Don Kupar Sumer uba Doris Sulen ban uba Arbi Shadab kum ki working president uba Rocky Shalla uba Najim Kharmalki uba CVCM uba Elpen Kurba uba Sensi Lingdo uba Bayahun Lang Makado kum ki vice president uba Michael Kharhunai kum general secretary lembat ki wede ki nokit kam ki bahman kani ka way district ko bay kendo ha manmet ya kani ka benta lagi kren ha kani ka MIU 1 ko kela dep sign lagi MIU 2 ban sedap sign yo Sarip Hoi district kamane kom ka itu bu ya ka Jirang constituency bat ka baan kani kendo ka Jirang constituency bat jom kani ka Mounty constituency kamane jom ka block 2 lagi lagi kren ha kani bat ka ILP ka bagi bat ba jom ka dom ka than ki samaji ki dawa hamno gakta nongkom ke entry point gakta na kani Hoi district lada fi kren ha kani bat kani ka casino hamno gadon kadang hapo jongkar di Hoi district nangi fi baro fi atik bhai kata balana fi kren pat ha railway head kabadi ka way issue ka ba chitong bhawa na kaya ka sarkaro kumno ban pen urlong ban petrei kam ya kani ka banta hai kadang hapo jongkar di Hoi district nagata kadang tidak pun kapor kanam sya inga ban deu way ko Drengi iba kung karib Hoi district gidan kini issue ke ba khia ke ba kraw ke ba kta ya ke bhaga miat ke ya ke im jong ri ba ke judgment ri gidan hapo jong karib Hoi district kum tang gidan kam ya ke jitli ke jitre lang ke ji ai jimot ke ji senran lang ke ji snokti lang ha ke benta ke ba bon jong kane ke kam parti ke ji knamba rengkat pat kane ke thong ke bangidan pat kata long na ke benta pat khlan ya ka parti hapo jagari Hoi district hapo sankli ke serko bat kum joro om ta mengin susai gini ki kartong dalam mata kene election Arjar Arpulai MLA election Henry bagin penpoi ki lamba ka ji treship ham jongi lam baro shau thong jang jin jang ba Arjar Arpulai om ta mengiok ki MLA naga UDP hapo jagari Hoi district Henry ni tram ni siang ni angnot bak Arjar Arpulai ka government ka banwan kan dehi belong banhit na ka parti UDP hapo ka jalan negara ni Nakalian juga parti kira ada berthong yang ki nomination committee ingat pada kalian ke nomination committee kalau penkret ya ki nongkit kam ki bapura ha kaban yo ban pendek lane banyo e ke menjur hapo jong ke general council mentakas ni ingat bagi jenda ke bobot kande halo kita ha kaban kum ki nongkit kam naki sop circle ki baper ki nongkit kam jong ki circle Nilawan lang banelum lang magani kasni naga banta banginyo ban pentemai lane ban thum ya ki nongkit kam ki bapura jong ka parti UDP hapo jong dari Hoi district increment scam bagane ka jingya lumlang ka jingi mata kasni kanlong ka ban nang pan kim susu lane ban nang pen aibor ya ka parti UDP ki jongi hapo jong dari Hoi district ini scam ba iwi piwi na preng jongi di bawah na kene kasni niladon na gawe ke jimot bat kata galong ya ka bangin nang ai ke jingkersan ke bapura bat ka jinya trilang hasenda bat ki nongkit kam lane ki nongtre jo ka parti ki bakhman nilayo ngauru na kalian ki sop circle mene ha ki ba bon ki sop circle ki lala ban nang pen ai ya ki jingpan scam ya ki aspiran ki candidate na ki banta ki badyale hau ne usnem Arhajar Arpulai ki don setang ki atli ki konstituensi kata gane ke nompo bat ka umroi konstituensi ki ba nimpat senala ban jit hadu banta ya ki candidate ki baide bat ka parti ke jongi ende next time bashen hagini ki khandia singi
nagalian jongi kum ka parti na po to ka district nginla ban penskem ya ki kertong na po nopo constituency bat na umroy constituency ngina germen skem ba kini ki aspiran ki bal ngilayo ban bu nakmat hakmat juga Rimhoy district UDP ru ngila ban pha eki sha ka state level ka badong ka bor ka bakhadu e ka ban rai na ka banta ki jongki ingi skem ba ka e ka ba ka circle ka rai ka district ka rai ngangai ba ka central level committee ru jong ka election committee kan shim ya ka rai ka mamangi kum ka circle ba ka district ngila dep ban shim ka rai agi por ko let no abang ikren di jingelang di gopier di sini omba di don bok bang i don i presiden i bakenteng i don bok humde kendre kabok kejongi kum ka parti UDP na do arajar hatlai naman bang ikren yo ban sei ya kiri MLA yaki MDC mo na ki constituency gopier kendre hentam sedang pada na smoba kali ka sedang ke don bok shisha di ba don bok but ni orang akan paling patient base but nak jadi syakshidom nak yang kejumpi berkaitan pun kebangian dalam akan di Rimhoy district ni iba ke UDP Rimhoy district menta kelas 8 rupiah masuk mencibun ba kiri ranwa na ki constituency gopier jong Rimhoy kiri upapan na ki kenbun gopier ilawan ban penyeso ban i kum ka parti UDP na syukwa pen mau hangdi haus nem kandai spa anjo kuar atu ka por ka sing kmi ke jongi ke de Chelsea milayo ban se hadu lai kuar mud di MLA na ki constituency gopier akan ke jela ko ke jongi lai kuar mud atu ka por na ka sing ke Chelsea but hadian kalau perkut no ya kaseng di Chelsea auslam kat kendai spa anyo pendrio aku tu kapor kini kebadon ada kaseng di Chelsea lesing koino shani bercatai but kapas montana kalomba kinong yalam ki bahakmat jong kini ke parti riulong ke jongi ilayo ban penitli yang ya kini ke parti riulong ke jongi badu auslam kat kendai spa anyo ilayo ban sing ya ke parti UDP but hadir kita house yang kenai spa kenai ku kran milayo ban constitute hak ini di circle di gopier hendak ke pongsan kamdei ba kata kecimpan klan tang mengiyo tadi unit hendak ke pongsan kalau ba ngintip ya kita di isu ke ba mengi ke parti ini keren nang di syahmat kata kalau ba pongsan ma bakal ikut sulit ha kipai pa nong chok shnong jong kani ke jala Meghalaya ke jongi but ke ta ki mathong ke bangin bo ha manta me na kamanta kani ke state ke jongi lungba kani ke party ke jongi ding dan issue ban kren kani ke por namar ke por ke layan asu ai ke ding ke bok ke ya kani ke UDP Rimhoy district kini ki nokit kam ki bathmai ya body ki bathmai ban ka ngets hem na ke ding treshi dong ke jongi Misalnya ban head you saw house them arajar arkulai. Kebetulan kalau ke UDP Rimhoy district lah hamjam cakman, lah pelong ini ke general council, kiwe district kenang yang bud, ya ke bapila le nak yang ke UDP, ban net scam ba, nak ke Rimhoy district, misalnya ban head you saw jong jingjong, nak di constituency okay.
Bapak General Secretary dan Pendang yang perlu semuanya suhawa etap timur. Biang.